وڵاتێک دەستخۆشی لە حکوومەتی هەرێم دەکەم کە هەڵساوە بە ئەنجامدانی ئەو بڕیاری کە بنبڕکردنی زیادەڕۆیی کارەبا کە لە زۆر جێگا بە ئاشکرا یعنی دەیبینین کە سەرپێچکێشی زۆر کراوە، یعنی جێگای وا هەیە کە بەجددی کارەبای دوو گەڕەکی یعنی بخۆی بەکاردێنی. أكيد في بينغا بابت يافتن إجلاء حكومة هرمي باش الكلمان سرپیچکاران اوین هاتین سرپیچیا کاربی بکن دبی بین سزادان دیف یاسای و دیف بند یاسای بین سزادان چون که او افکاری واکری بیا اگری به هند احتمالا زور کار با الهندک فقیر و جاران هات برین الهندک کسندی که پیوستی وی کهربی هبیتن و افکاری واکری کاره که جوانیا و کاره که ناشارستانیا و دوی دیف یاسای سزای وان بین راسپاندن. مثلا خطی کهربایی 4 خطی راج شاید برای خطی دادن یک ساعتی باسته ل 4 ساعت بخودی به 4 ساعتی بیان 3 ساعت او 3 واره که قطع بکریتن 4 واری راج شاید برای یک واری دادن.